रब्बी सिवल के आ जाते उम्र से आ रहे से Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Johar Muhammad Nardi Sise sa dakika takiti abdati alafangu. Allahu Akbar. Abi maka awadain maka umat awadain Johar Hindu bisu berbada. Rabbi nage ansi bahase ukubsanne laloine atasi wanu argisiise Rabbi galanne agaw jardin guyya kudachan dufte silalte hab guratte da dufte Badriya Usman Muhammad warakiya nawahago uksidin jana abba muni badir Ahmad Ansar kaba namni to kota dari baji ama guyya adhe damtu gamgabe la fakai nagila glucose saame ityasa responsibility kabu akamati kambala ke setaut namni tokko okash taha jama okash abdullah ke jama wallahi yojo hardu amman fajese wallahi yojo hari najesa ani nafse yo finga basaje jara sallamani responsibility akadatani biyadana bidan amana sittidama ani galata kiyat yakti jalle sirra bi marbadu yoga anda tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aderakatun yero toko otati aderakatun min wande jum iya galato ma fada rabbin nagan fula jawar mamman nugarsise rabbi kenya galanni aga woromotiya rabbi galanni aga wantane ni meina ilman oromo wantane ni meina rabbi galanni aga waramo sababa oromo mabjani lupu isani tabarsanum daw rabbi jannatan mufaqana ni sutika fi gudda dira fi dubartille luga rabbitti arebo gumutanas dabate namoota hedduu qayroo hedduu inni dubbatu garaa kiyyaan nabate anis bara san ilmollee dhabeetin jira haa ta'u garuu ilma kiyyaafi miti ilma kiyya sanirra namoota nan dhagaamuu jiru ilmarra garuu wanni nama dhagaamuu jiru namoonni qabsoo kanarra dabra warri ka Ajaaluu Hundeessaa warri ka Daadhii Galaan warri ka Abdi Jabbaar qayroo teenyata 2014 irraa kaastee qabsoo fi oromummaa fi oromiyaaf jettee wareegamte hedduu fuula kiyya dura dhufu jaallan kiyya hiriyoota kiyya kanin biyyee wajji taate qabsoofis manaa wajji ba'ee hedduun qaba haa ta'u garuu yeroon isaa yaadadhu imummaan tuna dhufe gumu caalee fudhan as dhufee jiru hogguu abbaan keenya amma suduuta buullee anis waanin kophaa kiyyattii fi kiyyaa yeroo isaan nu biraa hidhaman yeroo Hacaaluun nu biraa wareegamu ugatti waan dhagame waan hin dabarsaa ture yaadadha imimmaan tuna dhufe jechuudha kanaafuu rabbii sanunda keessaa nu baasee biyyaaf sabaaf namni wareegamuun waanuma jiruun durra sabaaf yoo wareegame namni seena qaba jechuudha seenaa bareedduu qaba namni kalla irratti dhanneen qabdee nu biraa ajjeeru dibamee nu biraa du'e haasni oromoo ni beeka jechuudha arra seenaa tokkollee fi maqaa tokkollee yoo abbaa fi haadhaa fi obboleeyyan yaadatan malee namni isaan yaadatu hin jiru har'aan tana dhugatti anu yeroon bakka kana dhufu ganamaa sokkuun dura bakka kana dhufu yeroon alaabaa kana laalu waan inni if duuba dabarse waan inni dur dabarsee yaadata imimmaantuma dhufa ammallee imimmaantuma dhufa sanii qacaqatu taarraammoo sanirra hamtu jawwee kiyya siin jaalata hedduun gammadaa rabbii kiyyaaf galanni haa umrii dheeradhaa والكاكاسو برا أما جاوا تكو وامله بران ولا ما كولا سجدت موكسو كان بيجرو سافر رجاسو روبا دينه في جانسا تردت مكان شيء رام فتمتي مكان على جاي أمام تره
OMN kan ijaareef tokko kanaaf beeytani. Goonni Oromoo irraanfatame galtuun Oromaa dhaadheeffamaa turte jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan raggaaduu fiddan raggaatuun Oromoodhaaf lolte qofaaf miti. Nu uumte isii fi dhiiga isii biraa wareegame irratti biqillee jechuudha. Baga Rabbi sii raachise waa hedduu na yaadachiifte waadan an sii galu abadan lafatti na fuudhee jaallan keetii abadan akki yaannen taane bakka irraa kaan hin jirru bakka itti kaan illee muun geenye bakka garaa keenya ni geenya hanga geenyu ni deemna yoo dadhabne haara galfanna yoo san caalaa dadhabne ni wareegamna malee dhugaa saba keenya lafee gootota keenya abadan hirbi saba keenya dhugaa ummata keenya kaayyoo ummata keenya irraa garagallu kana hin shakkini bakkaa keenya ka hedduu haasofnatti ulfaata ka mariin kun biyya keessatti mootummaa wajjin osoo godhamee ni godhama jaalataniiti miti amma booda Oromoo wajjin osoo naasayin Oromoo wajjin osoo dubbatin Oromoo ajjeesaa Oromoo moggeessaa aangoo irra turraan hin yaadamu isinitti himu osoo dubbii Oromoo keessaa sirnaan qabne isaan qofaa miti baay'ee ta'uu nullee doongora baay'ee hojjenna osoo dubbiin nu keessaa wal cabsuutti deemuu baatte diinaan wal cabsu wal cafaquu keessan seenu turre beeku kanaaf dirqama it will happen dirqama it will happen ka Oromoon dhumaa jira hamma isin beeytanii ol dhumaa jira ka rasaasaan dhumu ka mana hidhatti jiru ka beelaan dhumu ka karaatti dhumu hankaniin jee saba lakkoo isaan nurra xiqqaatii jedhu ka lafarraa dhuguu jira biyya kan kanitti Oromoon dhumuu jira sabni biraatis dhumuu jira namni ol fitu jira kana wanni jechuu qabdu Oromoo irraa duuti dhaabbachuu qabdi Oromoo qofarraa himiti Gumuz irraa dhaabbachuu qaba Qimaant irraa dhaabbachuu qaba Amaara irraa dhaabbachuu qaba duuti Tigree irraa dhaabbachuu qaba hai why maaliif jecha namni wantaan irra wal fixaa oola kanaaf duuti dhaabbachuu qaban dhugaadha ka garuu immoo buleettee kati kaafte wanni wayiwaachi jiruuf akka namni garii yaadu onnee dhabee mana hidhaatti Oromiyaa na jala irreesii godhanii Itoophiyaa daawunlood godhaniitti miti that's not the case I'll tell you dhumaati hangammaa taateerra ta dhuftuun na sodaachisa kanaaf bishaan reefu isiniin jee ka jige jala fiiganii kanumaan ol qaban dhumaatii kan hanqisuudhaaf dhiibbaa hunda goone biyyi sun wal balleessuurraa akka dhaabatu gochuun barbaachisaadha. ስለ ትግራይ ስለተነሳው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ባለፉት ዓመታት የሆነው ነገር በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን it should have never happened የአንድ ሀገር ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ የአንድ ፓርቲ ሰዎች ናቸው ለሁለት ተከፍለው ለሶስት ለአራት ተከፍለው አገር አባልተው 500 ዜጎቻችንን የቀጠፉት ብዙ ዲቴል ልነግር እችላለሁ ግን እስር ቤትም ሆኜ ያሰብኩት ከወጣሁ በኋላ ያሰብኩት ከአንድ ወገን ቆሜ ግፋ በለው ማለት ይሻላል ወይ በተቻለ መጠን ማቀራረቡ እስከ ዛሬ የተፈጸመውን ቁስል እየነካኩ በማድማት ማባባስ ይሻላል አትሊስት የባሰ እልቂት እንዳይመጣ መገፋፋት ይሻላል ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ አይደለም ጦርነቱ ትግራይ ላይ አልቆመም ከትግራይ ከወጣ በኋላ
ብዙ የአማራ ዞኖች በጣም አሰቃቂ ውድመት ነው የተፈጠረው። አፋር ውስጥ አሰቃቂ ውድመት ተፈጥሯል። ኦሮሚያ ውስጥ፣ ጋምቤላ ውስጥ፣ ቤኒሻንጉል ውስጥ ዛሬ ሰው እየተቀጠፈ ነው። አንደኛ በሁሉም በኩል በትግራይም ሆነ በሌላ ቦታ በአስቸኳይ ጦርነቶች መቆም አለባቸው። ሁለተኛ 30 ሚሊዮን የሚሆን የኛ ዜጋ የኛ ሀገር ሰው በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ነው። ትግራይ ምናልባት ወደ 90% የሚሆነው ህዝብ እርዳታ ላይ ነው ያለው። በቂ አይደለም። በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ እርዳታ የሚቀበለው ህዝብ እርዳታ የሚያስፈልገው አይደለም። ብሩን ከባንክ ማግኘት ስላልቻለ ነው። ፋብሪካ መስራት ስላልቻለ ነው። መብራት ስለሌለ። ስለዚህ ሁለቱ አካላት የእልህ ጫወታ ቀልድ ትተው በፍጥነት ተወያይተው አንድ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው። ሁለተኛ ሰርቪስ ሪስቶር መደረግ አለበት። ኤሌክትሪክ፣ ኢንተርኔት ሰርቪስ። ምክንያቱም ይሄ ሰርቪስ ሪስቶር ከተደረገ አሁን እርዳታ ከሚጠብቀው ትግራይ ውስጥ ካለ ዜጋችን ውስጥ በአብዛኛው ከእርዳታ ነፃ የሚወጥበት ሁኔታ አለ። ያ ብቻ ሳይሆን ለአመራሩ የፖለቲካል ፕሬሸር በመቀነስ ለሰላም ያለን እድል ያሰፋል። ስለዚህ ሁለቱ መቀሌም ላይ ፊንፊኔም ላይ ያሉት ኃይሎች ኳስ ከዚህ እዛ መወራወር ትተው ድርድር በፍጥነት በማካሄድ ሰርቪስ ሪስቶር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ወደ ኔጎሽዬሽን መልቲ ትራክ መሆን አለበት። ኢኒሺያሊ በብልጽግናና በህወሓት ወይም ደግሞ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልላዊ መንግስት መካከል ድርድር ይካሄድ። በተመሳሳይ መልኩ በፌዴራል መንግስትና በኦኤልኤ መካከል በፌዴራል መንግስትና ከሌሉ የታጠቁ ኃይሎች ጋር ድርድር ይካሄድ። የተኩስ አቁም ድርድር በተኩስ አቁም ላይ ከተስማሙ በኋላ ወደ በጋራ መጥተን ሀገራችንን ወደፊት እንዴት ማስቀጠል እንችላለን? በህዝባቻችን መካከል ያለ ግንኙነት በምን መርህ ነው መገራት ያለበት? ስልጣንና ሀብት እንዴት እንከፋፈላለን? ያጠፋን እንዴት እንቀጣለን? የሚለው ላይ አዲስ ሶሻል ኮንትራክት መፈራረም ያስፈልጋል። ሎክ ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ሰፈሪንግ ደርሷል። ይሄ ግጭት ግን በትግራይ ላይ ብቻ ሊሚትድ የሆነ አይደለም። የትግራይንም ጦርነት መቆም አለበት፣ ከተቀረው ኢትዮጵያ መቆም አለበት። ኮምፕሪሄንሲቭ የሆነ ሰላም እንዲመጣ ግፊት ማድረግ መቻል አለብን። ተስፋ አለኝ፣ ተስፋ ይታየኛል። አትሊስት ላስት ይር አሁን ኦገስት ነው። ኦገስት 2022 is better than ኦገስት 2021። አምና በዚህ ሰዓት ህዝባችን ሰሜን ላይ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነበር የደሃ ልጅ። ዛሬ አትሊስት ጋብ ብሏል። ስለዚህ ለዛ ፈጣሪ ማመስገን አለብን፣ አመራሩ ማበረታታት አለብን። ነገር ግን ከዚህ የበለጠ የሚቀጥለው ኦገስት 2022 23 ከዚህኛው ኦገስት የተሻለ መሆን መቻል አለበት። ሰርቪስ ሪስቶር ተደርጎ የሰላም ድርድሮች ወደ ዘላቂ ሰላም የሚያቀርቡበት መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ ጫና በሁሉም ደረጃ ለሁላችሁ ምን የምነግረው መስበክ መማፀን የምፈልገው እዛ ሀገር የመጣው እልቂት በቂ ነው፣ ይብቃን ማለት መቻል አለበት። የፖለቲካ አመራሩ ኢጎውን ውጦ ወደ ሰላም እንዲመጣ በሁሉም ወገን ጫና ማድረግ እንጂ የእግር ኳስ ደጋፊ ይመስል በለው ጣለው እርገጠው የት እንዳደረሰን አይተናል። ያ መቆም እንዳለበት ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ኦቦሌስኒ አከዋይ ገሬ ካፋው ቢቦቦ ቦረ ደለጋ ቀምኔት ኮነረት ያደበ ወሎ namni ካፋው ደገሬ ወረት ያባወረት ያባምበሉ ደገራ ከኛ miti nuti miseensa oromiyaa jaaru miseensa firna federaalizimii jaaru miseensa mirga namummaatiif qabsaa'uu barbaanna malee ka yaa'ii oofaa ooluun barbaadu rakkoo sanii caalaa gurguddoodha qabu. warra obbo wajjin garaagarummaa tarsiimoo qabu. garuu obboleeyyan keenya hedduu isaanii miseensa keenya warra ture dhugaa isaanii ni beeyna. kanaaf nuufi isaan jidduus nuufi abaaboo jidduus garaagarummaan ka tarsiimoo ka tooftaa yoo taate malee diinummaa hin qabdu. kana warri akkasitti oofan irraa akka dhaabatan gochuun barbaachisaadha. ka warra asii galee gurbaan asii kaafta obbidoo qofarratti quba qabdanii barsiisa akkasii miti. obbidoo caala ka jara obbidoo sanu summii itti naqe warra asii shan ta'ee galee bara. asitti antana faada dubbachuun illee barbaaduun ture amma tuttuqanii na dubbisuu barbaadan 2016 aangoo jaraa harkaa micciirree hoggaa baasuu deemnu walgayaati waltaati aangoo fudhadhaa jennaan
waliin haasa'u wal ga'uu dadhabaniiti aangoon ofiyyoo kennan har'a dhaabaaruu barbaadu san qofaa miti eega jarri aangoo qabate immoo hunduu boorsaa fannifatee dhaqeeti yaa'ii rabsha waggaa 20 achitti biyya keessa dhaqanii biyya waliin dhaqan ammallee asitti immoo namni sirna san keessa warri sirna san keessa dhaqee seenee nama ficcisiisu hedduun warra kalee qabsaa'atiin jechaa ture bakka amma booda sun hin jiraatu amma booda sun hin jiraatu amma booda biyya alaa jaarmeen siyaasaa hin jiraatu achumatti wal marqine wal sirreessine malee amma booda isinii dhufne asii summii fe'annee hin gallu jechuu kana beekaa kana qabadhaa. If there is any hope, the killing will stop. We have to hope against hope because we have no better option. We must end the wars. The war in Tigray, the war in Amara, in Afar, in Oromia, and Benishangul need to end. Because if we don't end these wars, the suffering will continue, the killing will continue, the starvation will continue. That's why we must push all sides to negotiate. If we don't end the war, we lost your uncle. We are going to lose your cousin. We are going to lose his kids. We are going to lose so many generation after generation. So ending the war is our hope. That's why we campaign on media. Media rati, the media lagi yakin. Ya media nasanat tafma. Aun ko selain nasanat jawab managar kentot na gobet. Ornas kamu maras nasanat ay madam malu asyik cuma. Tawagi hailot nasanatan liakaru ayciru. Ya media nasanatan liakaru ayciru. ስለዚህ የሚዲያ ነፃነት የግለሰብ ነፃነት የሴቶች መብት የምን መብት እንዲከበር ከተፈለገ ጦርነት መቆም አለበት። አንድ እሱ። ሁለተኛ ለሚዲያ መብት መታገል አለብን። ሚዲያዎችንም ደግሞ መታገል አለብን። የኛ ሀገር ሚዲያዎች በእሳት ላይ ቤንዚን እያርከፈከፉ ነው። በመንግስት እጅ ያሉትም ከመንግስት ውጭ ያሉትም ለዩቱብ ሽቀላ ተብሎ የሚሰራ ስራ ሀገሪቷን ህዝባችን እየበታተነ ነው። ስለዚህ ለሚዲያ መብት ስንታገል we should also be cognizant of the danger that is coming with media. ሁለቱን አላይቶ መሄድ አስፈላጊ ነው። ቡሌሲ ያወራ መንጉዶ ተለማን ስፖንሰር ተው ከቡሰን ኮሚኒቲ ቢንዲሳ ኢላ ጀረና ኦሮሞ አሞኔ ወልት ሲንከቡፊ ኢሲንረም ቤከፊ ሚቲ tokkoffaa isinirraa dhaga'uu barbaadna. Lammaffaa carraa kiyya fayyadamtanii waan onnee keessan jiru buqqaaftanii waan kana warri mootummaas ni ilaala, warri ollaas ni ilaala, warri alagaas ni ilaala, warri addunyaas ni ilaala. Kanaaf kana manni abdiis ni kan immoo maali? Dhugaa qabna. Dhugaarraa socho'uu hin qabnu. tokkummaa teenya cimsachuudha qabna. Tokkummaa hojii irratti hundoofte irratti dhugaa haala qabatamaa biyya keessa jiru xiinxallinee ittiin deemna. Gara fuulduraas walitti deebina. Bara dhufu yoo rabbi jee waldaa hawaasaa bitattanii galma kana osoo hin ta'in galma keessan keessatti akka walitti deebinuun abdii qabaa. Hedduun isin jaaladhaa. Nagaan naa bulaa.